bersyukur nak slem jong nongsan hima. Kerat nong lingdo kemujulong man la usnem mentakas ngi ka henry trik uyayong kalala pan pendap ya kejing lenyem syat sajer kepala penlong hagalau kentang jong kerat kebadan marjan bat kesnong maujong hari boy district komsi benta man pendap pensa ya kejing lenyem ka kerpang jong kerat bat ban penim ya kariti ke dostor pateng la pateng kumalayalam dikimin barim nadu hendai hentai ki khun ki hajar jong kerat lem bat ki pat ba na keleng ki benta jong ka them riboy kila poi se ke jaka mentakas ngi ban saki da laki jong ki khmat ya kejing lenyem tenrai ka bakin thup nadu ka shat masti ka shat shoot wan ka shat dong dong nalor ka jing power pu lingkha pu pentor bat ka jing put i ka jing tem tenrai ba pher ka jing le nyam shat sajer ka de le nyam ban ai ngo ai dem yu uble nong bu nong thau halor ka jing kerkhu kerdo jong u i ka jing thong jing tep jong ki khun ki hajar ka raj haus nem bala de bar osisnem bat ru ban kerpat kerpon ka benta ka thong ka tep honu snem ubat mai Kumalia thok di ginong yalam right la ong bahagi por hendai ya gani kijing le nyam la penlong haki lais ngi lenter kumban supentip khendiat ka right nong lingdo ka de ka bakin thop ya ki hinreu kur kata ka kur maring ka babat ya ka kerdan em sat ka kur lingdo ka babat ya ka kam lingdo right ka kur lapang ka babat ya ka kam kongsan lapang ka kur nong ku ka babat ya ka kam daloi ka kur makri ka babat ya ka kam maji bat ka kur nong shli ka babat ya ka kam pator hapo jong ka right Nalor ki khun ki hajar bat kinong yalam jong karat hagani ka sngi lawan ru ban dan rengkat do additional deputy commissioner ka ribhoi u raja brahma u balalong ku kongsan nangta u ba ban buhai makdo chairman ka sunjuk kirang ba snong ribhoi bat ki wei de ki rang ba jong ka time Di bidang burung mata, dorong pak senang kau muda berangi, Alex Sendar Mari, nang ta sekretari rajangi, Babu Lingdo, nang ta udoloi kena jom kerai nampok, Pak. Kani kita kasat pasti argot lukai gilok, kasat pasti argot. Fair getting, tomba rice fair ke dekui na pareng ikut ikora. Pilih sepenar lu, ikannya mau jer keteng jer pun ipindan kambat. Ibu orang tribal apa notice, ni di Garu, ni di Boro, ni di Raba, ni di kedostu jungi yak di jui. Ni di kui go cek bendera on ni. Ni masen yo taka certificate jom ST tribal certificate ni la pakat ni di tribal. Tama pilih hai apa Oxford dictionary. Kalau who's a tribal? Born by dictionary, one who follow the tradition, culture, ancestor one ra. Muna one ra. Ni hap perang mo the culture la jam ni ko. Umde masen yo taka tribal certificate kan ada tribal once khamat umde. Phi undan jingburom ya riti dosto la jam pin ko tribal. Ni babok mentas ni yo jingkran na lingdo nong po no jingong ni hap pe ma bon sen ban bakla long pangwan nim barka culture ngai ngade ni ma po so boy ngalo confused teng nong boy ni mo
Nah, di border area ni right nonton dan lejang festival start itu. Ngapoi sa umsian area ngaji mo jang lalu. Ngapoi sa jirang ngaji duit fair. Ngapoi sini. Te ngong kumbong senjuk gambas ng presiden. Ni dan kan menwandra ko na Rivoy Festival. Mo ka festival ng Rivoy. Borok kalindo right ke kur besar ke fair mo ka wandra si Jakarta. Ni haple ta. Jadi in klep de way manong ni ke program beri sependong dong le ni haple sistem ke program ba sependkan mau ya bola sama ni menwandra. Ni lah ni belum lah ni haple tengah kemen bolong lindo mis kemat no te sawe kon PE kelong bonba na kumba kelak Kristen no kon Kristen bolong to ngalagan nim bolong Kenya bolong miha ni tumba kumba jingkran naga lindo nompo mo tini hape ki have differentiate mo culture pi have nang kunno Hornbill festival jong naga lande ha 99% baru jong naga di Kristen tumba the culture is top priority mo baru mis kuat naik ke sana ngalen once upon megala ru mo kunno garo mo ulle ataga wangala festival 100% they were Kristen with one shot, bro. Boleh. Jadi boleh. Ya, Jackman dulu jam, culture jam. We have to protect our identity. Hey, harus dah. Tengah komentasi kita berkat berbora ke organisasi lah punya program. Jikren dengan bindo, mo, uai ke history jam kumro mo, saja mo, uai seperti jikren jam ba Ambrus. Ngong buai tip jeng sing ya boro. Te kam tam le ni ngong ngade boro makana ru te culture identity jonga ngesak pedeng jeng kasi ngolong jeng kasi. Mo te bade sawe pat ka kon jonga de kasi ko number 1 de paka kasi de sang kasi. Ha te ke kon jonga ru ngong sara lama jeng kasi go isi. Ra ngong kon umde mun ra ta ne ngong kio sejro. Mo ra lama. Ha te ngong ta te ngam kumpa edisitas ni nak administration nga ay kubli fi bora mo la lat ni nga ng haplen jongti seperti pila snap ni nga dengan biangi seperti control ni ta mo ya cuma satu epat mo kapoi stem pat kot nang kot nga tamon poi bila satu hidup menta bakane keduan kedupat jong kapur leng dok sat ha kapur ke mencua kini gileng dok sat hiju penlong ya kata kenya ka kriam hakapor kepadang don kaniam karukom. Bat ki hakata kapor ki pom dau belang. Bat hakata kenya ka kriam da ka ba aingu aidem ya boleh try kenrat. Banduai hapo kari ka rai ka jongi na kam ta ka bha kamiat cisin cisnem. Iduai ki karpat ki kersion ya utau boleh try kenrat. Ba unang da nang ker ya kapang ka sitom bat ya ke jinja ke basniu iwan hap hakikur ke baper hapo kari garai ka jongi hakata kapor ke padang don kaniam karukom iju penlong laimit laisni kadon ru hakata ka mithi dur ke bagiong ba kata ki kun samla ka jongi kijuan banyalu samla hangni bat hakata ka mit kimsya ya ki riurang ba bakinwan reitang ki kena samla kentei bat senrang nyailat bakin ya simenta hakata kamit tidur bad hakata kamit tidur lada kino ki kun samla ki jongi ki bayo kurim dane ki bayo lok hakata kamit ki ong ba kade ka badon bok tam baula yo kurim hakapor ba penlong ya kata kamit tidur lane ka syat sajir henry menta kamlong syu menta katkum ka belabu dau barim baja laju ye syong lok syong kurim seneng serum kat habayo kabalap re hakapor badang don kaniam korukom hakapor ka bangidang long kaniam korukom kaknya ka kriam ikun samla ka jong ki kongu ya ka e ka ba ki kemi ki pa ki long san man san ki bu baik ki babu renti bat kadang long kaniam korukom bat ka partai kadang yaj kadang koi kadang subah kata kapor ngai skamba kajing penlong jongi ya kene kasat sajir kamde ka bangi sule khala lani ka sule tendeng kajing temu ka jongi kalong
ban peni ya pigi kun samla ki badang don kalenti lane karita bapin nang sim ya kani genuksa pateng la pateng ngisa kanong in bat ya kani kam dari dei mapi ki ban mi mujili lane ban sim benta haka jaka ka jongi dei mapi ki ban tit ki ban ba ya ka pateng ka bakut bagani ka syak sajer angai skem ba kanam kutang hakane ka jaka ka bangi ju penlong ringinang teng ya kanau snem shau snem nakapor syakapor lengba ka je trelang jong kiring ba asnong ilong san mansan bat ki badon ka benta ka bakrau ban yakit ban ya balang na ka benta ban peni ya kata kasap katenrai ka balabu da men barim men baca hak bangi penlong ya kene ka syak sajer kamdei ka karongkong ka bangi syu penkut no tangsis ni kane tangsisin re kadang teng na kapor syakapor na ka benta ban peni ya ka jing ruspa ka jongi ya ka culture ka badon hangi kamtam hapo kane ka riga right no lendo ka jongi ladang imla ban kabalara ya ka imlang ka salang balong dadai badon mapi kisat sajar bro arli kerat nongpo bat kini kerat nong lendo nganget anom don kita ki culture hapo Kariboy district nagaliang jongi senjuk kirang ba snong ngi wish pi sa sisir bagani ka jing sat sajar kanlong kabajop ni ka singi ngakwa bani tu ipi ki babun ki kena samla kamtam ka pateng ka bamenta ngim jutip chu ya kini ki tenrai nangno gimi ka tenrai ka bangidon ki ki tradition ki bangidon lada dei ha ka jing sat tenrai lada dei ha ka bam gadi ngim tip chu ngayo hateng kumba menta kilai penlong sat tenrai kong deng kong nak badeng banak itu dah baru ayan anglut kim ya tip chu ya ka jing sat tenrai ki bakum gini ki kena samla jungi lei bon menta ki bakwa bandai pulai saba ndala poi sabar ki klet ya ka ketien ki klet ya ka tenrai ka riti ka dostor ki klet ru ya ka identity ka jongki poi sa Delhi poi sa Ahmedabad poi sa Kolkata poi lei sa Bangalore ta hana I don't like kasi te ka jing suma I don't like kasi ki ong debi te seno kan im kata ka tenrai seno kan im kata ka long briu ko man briu ko jongi nagaliang jongi kirang basnong ngidakwa bagini ka shat sajer kan long kum ka traditional dance jongi Kariboy balong da day badon kane kamut ka culture jongi Kariboy kalayang sar brahma kan tu ipi bahari boy king ipahu ba ki traditional lada day ki jingbam lada day ka riam tenrai lada day ka no ka benta ngilong ki bapahu ngilong ki baruspa nagata daw nagaliang senjuk kirang basnong ngikwa ban penlong ya Kariboy festival rengkat pat kejing trailang jong ka government giladap ya keren ya kene giladap ya jiru sakmat badai hangta ngin syokos ya kejing long tenrai ki jong ilada dai ya kino benta kakup karyam kaktien katerli kabam kadi ngan itu ipi ngaku aban penkenau ipi bangi donru ya Kariboy anthem ka bai ki jungi Kariboy anthem jongi kadai ka balami shwa ka jingyo ya ka state ka jongi ngadu shwa ka kendai spa nyu puar giladon la ka jong ka anthem dei namar kata ngirius pa aru wat ha kaliang kijing ruai ru namar kata kadang akwa ban kran handi keski ban ong ba lada ki khon samla ki sang balang ki baper klem da nyau siliang klem da pek mat klem da don gano ka jing smo ngin ya trailang ngin penlong ya Kariboy festival sa sisin rengkat ba kijing trailang jong baro ki khon samla lani ki rong ba jong ne ka san bangin peni sya ki ba ngin pen isa ka pertai ba pleng Kariboy ru kadon la ka jong ka kolsa ka bang kwa banong hani ka por kalong ba dei tang ka jing itrailang ba kadon ka jingong kadon ka kintin ka baong ba ka jing itnat jong ka imlang ka salang ka jing itnat jong ka riam ka bet ka jing itnat
jong kup karyam kabam gadi kaphalang ya kejing tenat jong imlang salang. The beauty of the tradition reflects the beauty of our livelihood. Namar kata kadam ngay aware ya kini kesat sajar kabam minta kasih ke pajba. Badai nak kini kalempung keparit. To ai bakan mi ya ki lightly ki benta jong kejing embryo jong ibat kita kilong. Ai kan mi kejing i kejing itli bat kejing ilong kawai.